دبه گو اف نه دیمنک نورمال به لبازارین هریما جزیره. چاقا گو تو در باسی دکانه که ببی او تو پیرگی کچ که ببی گو کار چاقساس کرنا موبایلان دکه. گروپ که کچ پشتی گو لسر درجاهیا 4 ماهان بجداری کارگه هن چاقساس کرنا موبایلان بون گوشالیه رخستنا شار آگش پیدانه و پیکات لباجاری قامشلو او تر بسپیه دکانین چاقساس کرنا موبایلان وکرن. سولین کچا گوژ باجار تربسپیه گلک آستانگی جواکی هاتن پیشاوی چکو افکارتنی وکوی میران هاتیه ناسکرین و جبو جنان افکار سیره. تقبل خلقي هناك جيانا تين دبينن انه كاتشكا جانا جاي هنج نيفيريت بقرن وهناك جيانا يعني جانا 10% بما تدبر دكارت كي عنا قابا مجد بجن انه بلي ام كاردكن تمينن عجماي انه كاتشكو بيكالي هانا كيدكن لآلية كيدن هند كتش درف طوان آكار جيا سولين بهتر بو وگو سوريا ياگو پشتگريج مالبات و هفالين خو قرت. التشجيع أكثر كان من البنات لأنه شافوا فرصة منها إنه يجوا لعند بنت تضبط الجهاز أضمن. الشباب قليل في منهم تشجيع. بالنسبة للشغل أنا تدربت منيح صرت تقريبا متمكنة يلزمني لسه شوية خبرة لأنه فترة الدورة كانت 4 شهور على الممارسة رح أتعلم أكثر. لباجار قامشلوی رونیدا یک جوان کچین سرکفتی بو دوان کار کهانده. مالبات و جواکا رونیدا جی بیر آلی کاربون تا گو خونخواه ببسری. محل ما بكر ما براستي بشي ما تقوي أصلا بنت إقبال خلكي دي سر محلك صيانة موبايل أو كتشك هنا بس نا أصلا بدل تنابو خلك مرأة الكربون وقش جيراني مو خلكي بيدا باجار دبي برأة الكربون. پروژه ام بشدارن گو یک ج پروژه رخستن شار آگش بدانیه یا گو شست کچ ج 4 باجارن هریما جزیره ارمانج گرد دریا کارگهن چارکساس کرنا موبایل و لپتوپان ره دکاری بو درفتک باش بو گشکرنا رولا جنه پیدا بکه و انجام ویگاوی دید سبروژه ده بخویانی کرن. اوین شیخ موس وان FM